Wenganiza ukuthi impela sibona lapha ku-Enje Mashudula nje ba esephumele kobala ngemicimbi yomaskane. Kodwa pha maske nakhuludaba wenganiza ukuthi ake siqale senibingelele kuyona ke imbuso sethi MTV sithi nje manje aqala ungena yona i-channel ake nenze kulungile niciphize usubscribe nayo notification bell khona sizothola zonke izindaba eshishayo nazo ezitrendayo. Bafowethu impela sibona lapha ku-Enje Mashudula nje ba esephumele ke obala ngayo ke imicimbi yomaskandi njengoba ke eveze ukuthi ke esoloko ke wahambela ke imicimbi kodwa ke akazi ke azithole ke engalali ke endlini yakhe futhi ke akazi ke azibone ke esevuka phela ke nensizwa emandlalweni. Bafowethu ku-Enje ke engakho ke lokho ke kumele ke azenzele ke ibray ke abonge ngoba izinto ziyenzeka emicimbini. Bafowethu impela ke uphawule kanjalo phana ku-Enje ke Mashudula futhi ke waveza ukuthi ke yena ke akazi ke azibone ke esefake igushi ebeyifakwe ke insizwa emcimbini. Uthi cho lokho ke angazi ngikwenze. Bafowethu ke impela abantu ke bakhulumile phana ke enkundleni ke zoxhumana ke bebuza ukuthi kanti yini ke le eyenziwayo emcimbini engazi ukuthi thina ke siyasala kwenzakalani. Hayibo impela ke nathi ke sikaze siye engazi ukuthi ke kumele ke siye ke siyozibonela nakho engathi khona ke okuvelayo. Bafowethu impela ke sikhumbula ukuthi ke namhlanje ke ilanga elikhulu ke ilanga lempocuzo ke umaskandi ke festival khona phana ke eThekwini ePeople's Park. Bafowethu impela ke nize ningaphuthela ukuthi ke imbila ke yaswela umsila ngokuyalezela. Hayi bafowethu impela ke izobe sikhala ke lokho kwangempela njengoba ke esazi ukuthi phana ke emcimbini ke kuqhathwe ke impela ke abashayi nabadlali ke beziginqo okuyena ke umuntu yenziwa naye ke umbuzeni njengoba ke sifuna ukubona ukuthi ke ubani ke ozodla umhlanganiso ubani ke ozohamba nayo le ndondo. Xani ke sikhumbula ke bafowethu ukuthi ke kade ke abantu babefisa ukuthi ke umuntu yenziwa ke naye ke umbuzeni ke baqhathwe kwenzoba ke kuzobonakala ukuthi ke ubani ke ohamba phambili ngoba ke abantu ke beloku bethi cha impela ke ngazothi babhemile ke uyena okhambayo kanti ke abanye bathi cha impela ke umbuzeni uyena futhi ozihambela yedwa. Kodwa ke namhlanje liyoshona ilanga ke kucace ba ukuthi ke ubani inkunzi ubani umdlali wesiginqi ovelele lapha ke endimeni yomculo kaMaskandi. Hayi ke bafowethu impela thina ke semboso MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.